Ого, да бүгін аптаның бірінші күні болып қалды. Числоның 29 май күні 2023 жыл. Дағы бір жолы туғандар жалпыңыздарға ассаламу алейкум деймін. Бүгін мен сіздерге Ноқат шаарындағы адаттағыдай валюта курс бағаларını таныштырамыз. Бүгін аптаның бірінші күнде курстар қандай қойылды, алдыда сіздермен біргелікте чоғы танышып көрелі. Андықтан барыңыздар біздің каналға қатталып көрсеңіздер, бұйырса жаңалықтың ысық жерлерден жеткіріп беріп тұрабыз. Арындағы мына ушул биздин видео чыгарышыбызга бир лайктан тарсетип басып коебуз. Бул жерде Финанс кредит банк дейт. Сатып алуучу доллар 87.40, евро 94, рубль болсо 1.090 экен бул жерде. Коммерциялык Кыргызстан банктагы валюта курс багалары бул жерде сатып алуу доллар 87.50, евро 93.70, рубль болсо 1.090. Евро 93.70ке түшүп калды туугандар. Доскреда банкта болсо рубль бул жакта 1.090. Мурандагы акча алмаштыруучу жеринде бир сырасы мен силерге көрсөтүп коеюн. Валютчиктер обменге кандай койду курстарды. Сатып алуу доллар 87.60, евро бул жерде жок, рубль болсо 1.080. Кийинки обменникти да көрсөтүп коеюн. Доллар 87.50, рубль болсо 1.080 бул жердагы. Бул жака жыламдагы мен силерге Азия банктагы валюта курс бааларını көрсөтөйүн. Бул жерде күнгө жакшы чагылышып көрмөй калыптыр. Ошондой болсо да көрсөтүп коеюн. Сатып алуусу доллар 87.60, евро болсо 94, рубль болсо 1.090. Эко Исламик банктагы валюта курс баалары сатып алуусу доллар 87.50, евро 93.80, рубль болсо 1.090. Бул жака жыламдагы мен силерге Финка банктагы курстарды көрсөтөм. Сатып алуусу доллар 87.30, евро 94, рубль болсо 1.090. Бүгүнкү Ноқат шаарындагы аптанын биринчи күнүндөгү валюта курс баалары мына ушундай болду. Буюрса биз менен бирге болуп туруңуздар.